Gimana? Saya baru pertama naik trek ini. Trek session. Mantap ya? Mantap. Sepeda saya awalnya di 5 guys. Sepedanya bukan di 5 guys. Disuruh nyoba trek. Waduh. Trek. Waduh. Ayo Ron. Guys, pelan-pelan guys. Hihi. Alon-alon ayo. Kanan kanan. Piye piye piye. Ojo jupuk wis Ron. Lo kan hilang kan, ojo hilang kowe. Gak kerekam, Pak. Ayo tambahin sitik gas. Sikat aja yang penting. Handlingnya mantap. Tahan Le. Jauh Wah. Masya Allah. Guys, ternyata Roni sebalap di belakang sendiri gara-gara memang sepedanya ini rigid guys. Ini sepeda gravel bukan sepeda AM. Aduh. Ya Allah. Ini sepeda gravel in the house. Mantap Cani. Kok gak kerasa yo? Konten-kontenan Elik. Jadi gimana Ron? Jadi mantap. Mantap ya? Beli saya. Beli dong. Aku gak ngelok-ngelok nih gue mana Ron. Loskan. Rambut ini piye cuk? Aduh. Hah? Yoi. Iya aku wis munggah medun ping pindho mo yo. Nice. Nice Pak Roni. Tidak berani saya lur pakai ini lur. Ya Allah. Ya Allah tanganku ya Allah ya Allah. Aduh ya Allah. Ampun guys. Kowe kok betah Ron? Yoi. Tak bedal, nyanto, los. Anci. Asli kerekam api iki gue iki. Majuan. Waduh, meletre. Hah? Apa?
5 lebih sithik. Nice Pak, asli Pak. Gak kerasa? Wah. Aku mau yang ngedrop ron gepedamu Pak, sepurane ae ron. Memang beda atlet internasional di depan ini. Kok Ron mandek kosek gak iso ta Ron? Masya Allah, aduh. Ayo lek munggah rasakno tapi. Gua ngerti aku wis. Asli. Yo. Pampingan gatel nih. Aku sih gak enak. Bangke. Kowe gak ngos-ngosan, aku ngos-ngosan cale. Hah? Itu sepeda M iki. Sepeda gravel. Sing kuat, Lek. Masya Allah. Wites. Masya Allah. Wah. Mandek Ron, mumpung ning tengah alas Ron. Nolere nih. Testimoni. Gimana Cak nih? Jadi Kok munggono gak bahasa enak lop-lopan iki. Wiyo, aman dong. Masya Allah banyu. Los mana ya Allah. Ayo wis cedek. Ya coba wis. Coba. Pokok kontrol aman. Lop dong. Tak tinggal wis yo. Rekeningku panggaron. Mas Arfi. Itu sepeda M iki sepurane. Gravel.